Regional Muga Research Station, Central Silk Board, Ministry of Textile jongka sorkar India, haka jinga trelang buat ka office jongka District Sericulture Officer Ri-Bhoi District, mentakas ngi kalapenlong deka Vanya Risham Krishi Mela, ha District Library Nongpo, ban kyntiew ya karukam ri, bat penmi ya khñiang Ryndia, bat Muga, kamtam Ri-Bhoi District, kabade kawai naki District Bapaunam, halor ka jing penmi ya khñiang Ryndia, ki jan Ryndia, kumba ka thany umdan diwan, kalayo namru kumka First Eri Silk Village haga jala. Uba Meral Bonds MLA ka nongpo, ulawan ban shibenta kum ukang san haga tiga sngi, ban plipat baru ya ka jingpen inam, ya ka rukam ri bat penmi ya khñiang bat kasai Ryndia, haga jingdon lang USAS Reman Scientist D RMRS Boko, Brajendra Chaudhary Scientist D CSB, BB Singha Scientist D CSB, Dr. KM Vijoya Kumari Director CMER and TI, Ladoigard, RB Lingwa Zonal Officer in Charge District Sericulture Officer Ri-Bhoi District, bat kiwe ki officer, ringkat kispa Angnud ki nongri khñiang Ryndia, bat Muga na Ri-Bhoi District. Haka tiga sngi la yo ru ban pelat ya kakot halor kerukam ri ya khñiang Muga, bat penmi sembai ringkat ke kusnam, balasam syaki nongri khñiang Ryndia, bat Muga, baklantam Ri-Bhoi District. Inaugurate this exhibition on Inauguration Krishi Mela today here in District Library Nongpo. Langsung mulai. Dia orang bertanya. Pilihan no? Pilihan no? Nongpo. Yes. Or DS. Not around trade silk with other people or other colors. She can put. हाँ आपको कैसे मालूम पड़ेगा ये प्योर सिल्क मेरा नहीं है हम लोग वो सब टेस्टिंग करते हैं मतलब ये एक धागा है ना इसको निकाल के माइक्रोस्कोप यूवी देखते हैं एंड ये बर्न प्राइमरी टेस्ट करके भी देखते हैं ये स्मेल हेयर बर्न टाइप का स्मेल है जस्ट हेयर बर्न Original means दिस हेयर बर्न स्मेल या हेयर बर्न स्मेल आएगा तो आपको मालूम पड़ेगा ये ओरिजिनल है और एक ये है और जो ये ब्रीथ है just ash. okay. But in case of plastic or any synthetic fiber, it will burn. It will form a bulb. That will be hard. If it is a duplicate one, you have a sample. Yeah, you just want this one. Let me smell. इसमें स्मेल नहीं है देखिए आप Plastic का smell. या प्लास्टिक थोड़ा सा लिटिल प्लास्टिक टाइप स्मेल आता है एंड ये ब्रीथ बहुत हर्ट होता है इट्स हर्ट That is primary test. या potential state for all type of bagi sungguh bantu snow jadi jadi kat kum ke program sibik insadang genika sedang oleh bentar ke ar agaba nyok banyak ai mon ban keli ban wat jadi ki kum kino gini ngarap nak bentar ki grup SAG ne nak bentar society ne nak bentar simet ne bentar tetap bagi nyok di sai bat bentar tetap kalau ngaba kumsan adu kata-kata bakum ki nongrat kiri kalau kentuk lah tu ngba ri khñiang ngba thir ksai ngba ai rong ngba thai kitin phareng yong ka rearing spinning
dying weaving sau kenok ni bertang lagi kawan kalian ki non kam hal yo ya ki cingtip ki bakam dunia bat meni la yo ban ya keren ha por ba di exhibition tu na ko banta ban register ban yo ya ta ma ongki haji pencisha ban pencisha ba uksai u ba penmui lu pi la ni la ni chan ki ba thai lu pi la ni ki dei ban ba uksai u ba dikena bo ha bo dei ma ba mata bun ba ki ba penmui ki mar duplicate namar ba yaju uksai Ryndia yaju ki chan Ryndia ki ba bun ki company ma ki group ki bala arbi bentit ki bachne ki mar ke balo duplicate te habale ko ju ko ha habade ni tidur ki uno bude original na bude duplicate ham ye thik tidur ba te mar kata ban pencisha ba bude uksai uba dikna bude original ba bagi dicai ke original te don kam ban hab ban register ban yo eta kamat na kalian yo central set board hakaban kalian tuki kala pendeka SCG kala pendeka group kala pendeka Shimet pin sapan ni sai kun kita kono beci ai kai ki hapi mar hakani ke perthai ke bukom gade ke susu itu ki mar ke original e hi dong than dia pen lut kan nong kan ni kasni kan nong sni pada than tu bande kador ke bibit ke mana tar tapi hapi e pataki wo pat ki bukan kam da ke balang duplicate how ide heju de ju undar de itu nong pisa jadi untuk kadang udah kam ini itu hak pergi ke bayar ya keren ya kita jom ju ide harus nong tahu de bahaya seri de itu is pergi nong tanya tipi uno sai original uno duplicate uno bo kle sai kar uno bo sai dia so da udah de nomor kata dan kam hi ba tip ya kata bat ban register kata sai ikai so ikai nak lian dong ka departemen ka ba po district jom ni lu kong lungwa warung pe ki ke ba ki officer ki ni yo ki ba juyara na ko shakapor ki ba longkum ki kpa ki kme hagan ni departemen banyarap ye ki nom than banyalam nanti dengan i belum ada jingwan dengan central seat board mungkin sini ban ai ki ban ai ki kai ban batai ki mentoi ye ki skim ki jingara ki ni kita udah sorkar India sorkar pdeng kapai kemat saya kira nang ne la kren na kindit hang tin pare hang ong ma sorkar ka persang ban ma mentah hang ban yo ya kijimut nabi dei la babatai la ni penteri kam hapo ndre ne bo phi la trai ki bi ai batai ta ka dau se program lu king ni nding ba kwa bo phi ki ni ro snap ki de jo de ban ne lam la ni jo kong lu wa ni wa ram pe ha ki soi ki jigot kam ki lu ki nang ban sini ya kita di projek di skim na ka ban ta ki mentoi jompi batang ko kwa banong kung ki nong rep ki nong ki nong pas abala di kuni la se ma iti di ba la line dos ki de la chei ti long hi si te ju si mene ang ne der ka nong ta hab ye cha hab ye apply hab ye chem hab what tip kata ke ka kong san kata Because earlier there was no Muga station from central seaboard side or state agriculture side. Hardly there is one farm that was used for rearing, but it is very less. Anyhow, seeing the potentiality of this area and the constraint faced by the rearer or by the Department of Agriculture and Central Seaboard due to the climate change, there was a hard time in plains to conduct rearing in summer seasons. Ibala organisasi Muga of Eri Yan Srimati Sita Norris Muga Kukul.